If anyone needed an explanation niba hari umuntu wari ukeneye why ibisobanuro is the byerekana impamvu Iran ari umwanzi w'iterambere ku isi n'umwanzi uteje akaga ku isi yose yabibonye mu masaha 48 ashize. Mu masaha 48 ashize barashe intwaro z'iterabwoba ku basivili, ku bana. Aha hari ishuri ry'abana, hano harimo ingo z'abasaza, abasivili, imiryango. Barasa intwaro z'iterabwoba ku basivili kandi akenshi bakoresha ibisasu bya cluster bibujijwe n'amategeko mpuzamahanga. Ikintu cya kabiri bakoze ni uko barashe kuri Yerusalemu hafi cyane y'ahantu hatagatifu. Bohereje misile balisitike zari gushobora gusenya kiliziya ya Holy Sepulchre, umusigiti wa Al-Aqsa n'urukuta rwa Western Wall. Aha ni ahantu hatagatifu cyane ku madini atatu akomeye, ariko bo ntibabyitayeho, barasa kuri buri wese. Ikintu cya gatatu bakoze ni uko barashe misile nyambukiranyamigabane zigera ku ntera ya kilometero 4,000 bazerekeza kuri Diego Garcia, ikigo cya gisirikare cya Amerika n'Ubwongereza. Ubu bashobora kugera mu bice byinshi byo mu Burayi bakoresha izo misile. Maze imyaka mbivuga. Ikintu cya kane bakoze ni uko bafunze ubunigo bw'ingenzi bw'amato bwa Hormuz, shaka gutera ubwoba isi bayishyiraho igitutu cya peteroli. Ibi ni ibintu bine bakoze mu masaha 48. Ndabaza abayobozi b'isi, abayobozi b'ibihugu byigenga, abayobozi b'ibihugu byoroheje, muracyategereje iki? Perezida Trump yavuze neza ko Israel na Amerika muri ubu bufatanye bukomeye turimo kurwana iyi ntambara tutirwanaho gusa, ahubwo no ku bwanyu mwese. Yabajije ikibazo cyoroshye, muri he? Kandi igihe kirageze ngo abantu bumve ubutumwa bwa Perezida Trump bayoborwa n'icyerekezo cye, ntabwo ari ku bwacu gusa, ahubwo no ku bwanyu. Murakoze cyane. Reka nongere mbahe ikaze ku biganiro bya Menya XYZ. Nitwa Mwami. Dutangiranye n'amagambo Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa Israel, yavugiye ari hagabwe ibitero bya Iran ni Yerusalemu, mu gace Iran ivuga ko ari occupied land of Palestine, ubutaka bwa Palestina bwigaruriwe na Israel, kuko Israel yamaze kuyigarurira muri manda ya mbere ya Donald Trump. Niwe wahise ubyemeza ku mugaragaro, ahita anahimurira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayivana i Tel Aviv ayijyana Yerusalemu. Muri aya magambo make mwumvisemo ko Netanyahu yageragezaga kubwira isi ko Iran ari umwanzi w'iterambere ry'isi muri rusange, kandi ibyo akavuga ko yabigaragaje mu masaha 48 yari ashize bitewe n'ibitero bya Iran byibasiraga cyane Israel, ndetse harimo na nuclear power plant ya Israel nayo yarashweho, mu bintu mu by'ukuri Israel itari yiteze. Ntabwo yari yiteze ko ahantu nk'aho Iran yaharasa. Yavuze ati muri ibyo bakoze hata hari abasaza, hatuye abasivili, ati hari n'ishuri ry'abana hafi aha ngaha. Sinzi niba Iran yarashe ku ishuri ry'abana, ariko iza kuba yabikoze Benjamin Netanyahu arabyemeje cyane. Kandi ibikorwa bya Iran ikora nijya kurasanira abanzi kaburira abasivili ati nimuhave ahantu tugiye kuharasa, niko bigenda. Kubihuza n'iri shuri rero ryegereye ahangaha Iran yarashe ni ukugaragariza isi ko Iran ari igihugu kibi, ko n'abana babarasa. Nibuka bari abana bajya ku 170, biriya bisasu bya Tomahawk byarasiye i Tehran, bakarasa ku ishuri ry'abana ngo baryibeshyeho ikigo cya gisirikare, nubwo ariko babisobanuye. Trump yari yabanje no kubihakana ati ni Iran nyirizina yabyikoreye, ariko wareba ukabona ni nk'aho bashaka kuvuga ngo kimwe twarashe abana namwe mu kurasa ku mashuri y'abana, kandi bikavugwa ko atari uko barashe bari abana b'abakobwa muri Tehran ku ishuri ryabo barimo, bikavuga ko nta kwibeshya, ahubwo ngo cyari ikintu
cyo kugira ngo bumvishe abaturage ba Iran ko leta yabo nubwo umwanzi arimo kubatera ariko nabo ubwabo bari guhindukira bakica abasivili. Ariko igisirikare cya Iran kirahageze muri kamera ku isi yose bagenda batoragura ibisasu byanditseho made in America bya Tomahawk. Nubwo Trump yari yabihakanye ariko iperereza rya gisirikare ryaje kugaragaza ko iriya shuri ari Amerika yarirashe, banasaba imbabazi bavuga ko bari baryitiranyije bakaryitiranya n'ikigo cya gisirikare. Kuvuga ko rero barimo kurasa abana, barimo kurasa abasaza, kuvuga ko barimo gukoresha ibisasu ama cluster bombs, bya bisasu bishobora gutwara udutwe duto nka 80 mu kintu kimwe ku buryo iyo bigiye guturika biturikira icyarimwe bihita bitatana ubundi iyo bigeze mu kirere aho bireba target. Wa mutwe urimo twa dutwe twinshi uhita ufunguka, noneho utwo dutwe buri kamwe kose kakamanuka gasatira target ku buryo n'ubwirinzi bw'ikirere buza kuzimya mu by'ukuri ntabwo ubona icyo uzimya. Ari nabyo byatumye Israel ihita ihamagaza inama ya UN Security Council y'ikitaraganya kugira ngo bige kuri iki kibazo cya Iran n'uburyo irimo irakoresha intwaro zitemewe ngo babe bayifatira ibihano. Ibi Israel ibikoze nyamara yaba yo nka leta ya Israel ndetse n'igihugu cya Iran ntibyigeze bishyira amasezerano kuri biriya bihugu 100 byasinye amasezerano yo kudakoresha ibisasu bya cluster bombs. Wareba rero mu kugerageza kubwira isi yose no kugaragaza ko Iran ari igihugu kibi cyane, no kuvuga ko barashe ahantu hatagatifu, cyane cyane ahantu hari insengero 3 zirimo ngo kiliziya ya Holy Sepulchre, yumva ni kiliziya ni katolika, hari umusigiti wa Al-Aqsa ndetse n'urukuta rwa Western Wall rugaragaza imyemerere muri rusange ya Kiyahudi, no kwereka abayisilamu bo muri Palestine ko Iran ntacyo yitayeho, ko niyo waba uri umusilamu mugenzi wabo bakurasa ntacyo bitayeho. Ariko nanone ukuri ko kuvuga ibindi, kuko Iran ibishaka ko biriya bihugu byo mu kigo byose byakwishyira hamwe kugira ngo birwanye Israel muri rusange, kuko barahira ko Israel byibuze ngo kugeza muri 2040 bazaba bamaze kwisiba ku ikarita izaba itagihari. Bavuga ngo ntabwo Israel izizihiza imyaka 100 ivutse. Ayo ni amagambo yavuzwe na nyakwigendera Said Ali Khamenei, ayatora umaze iminsi wishwe ubwo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangira kugaba ibi bitero by'iyi ntambara tugeze ku munsi wa 22 birimo kuba muri rusange. Benjamin Netanyahu yongeye gusa n'aho akangura biriya bihugu byo muri European Union no muri NATO muri rusange ko Iran ari icyago. Iti bakoresheje intercontinental ballistic missiles, ati zari zifite ubushobozi bwo kugera ku birometero 4,000, ati barasa Gilgalishiya, cya kigo cya gisirikare cya Amerika ndetse n'Ubwongereza. Ati ibi byongera kuvuga ko nta mujyi cyangwa nta gihugu kiri Burayi gitekanye, ko Iran ifite ubushobozi bwo kuba yaharasa igihe icyo ari cyo cyose. Niho kongera gukura bya bihugu byateye umugongo Trump mu kutijandika muri iyi ntambara, kubwira ati erega namwe ni mubirebe, nimwe mutahiwe. Nk'uko Zelensky yabwiraga Uburayi terega uyu munsi Uburusiya buri kuturasa twebwe, ushaka no kutwigarurira. Atagiye gukurikiraho Polonye ndetse n'ibindi bihugu bikikije Uburusiya by'Iburayi. Ati niyo mpamvu rero mugomba gutera inkunga abanya-Ukraine tukivuna umwanzi ari we Uburusiya. Wabona rero ukabona ibi Benjamin Netanyahu uvuga koko, ukabona yabivuga ariko ashaka kugira ngo kure bya bihugu bize muri iyi ntambara. Birabivuga mu gihe Espagne yamaze gukura ingabo zayo muri Iraq mu butumwa bwa OTAN, bamaze kuzikurayo kubera ko hari ahantu naho
Iran irimo kuharasa kubera leta zunze ubumwe za Amerika mu birindiro byabo bari kuhagurukiriza ibitero bijya kurasa Iran, na Iran rero ibigomba kuharasa. Espanye rero yateye imibare iravuga iti abasirikare bacu bashobora kuzagwa mu gitero icyo ari cyo cyose Iran ishobora kurasa aho baherereye, iri kwihorera ku bushotoranyi bwa Amerika na Israel bayikoreye. Ibi rero biravugwa mu gihe Trump yahaye ejo Iran amasaha 48 kuba bamaze gufungura buriya bunigo bwa Hormuz. Ikintu Netanyahu yavuze ati Iran irimo iratera ubwoba isi, irimo iratera ubwoba ubukungu bw'isi ikoresheje buriya bunigo bwa Hormuz nk'igikangisho. Ni ukuvuga ngo Iran ntibifuriza icyiza, bityo nimuze mwese muhaguruke turwanye iki kibi, turwanye Iran tuyambure buriya bunigo. Ari nako Abongereza bemeye gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abafaransa bo ntabwo babirimo neza, ubona ko bataradecidinga kugira ngo bagende bafatanye. Bavuga ko Amerika ishobora kohereza ibihumbi 10 by'ingabo ziteguye kujya kurasana n'iziriya ngabo za Iran, bakabambura Hormuz, bakaba banakomereza bakinjira inzira y'ubutaka. Ibintu rwose bigoye ugereranyije urebye uburyo igihugu cya Iran giteye, gikikijwe n'imisozi miremire, uburyo abanya-Iran bahitoreje ibikoresho bafite. Abasenguza bakabura Amerika bati izo ngabo ugiye kuzana ahangaha nk'uko Iran yabigusezeranyije, ati izo ngabo Iran izazi gusubiza ari imirambo. Nibyo umunyamakuru yigeze kubaza Abbas Araghchi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, ati ese mwiteguye ingabo za Amerika ko zigiye kuza kubatera zinjiriye ku butaka? Undi arasubiza ati turiteguye cyane, turabiteguye nibaze, ati kandi uko bazaza tuzabasubiza, ariko tuzabasubiza nyine batakiri bazima. Ni ikintu rero gikomeje gutera ikikango cyane cyane mu buryo bukomeye. Hano bibaza ate aya masaha 48 narangira ko Donald Trump ari ukangisha Iran ati turarasa ibikorwa byawe, ibikorwa remezo birimo amashanyarazi n'amazi, ku buryo noneho Iran twigira umusaka. Nubwo Iran nayo ivuga iti nimuramuka mubikoze nta gikorwa remezo cyaba gitekanye hari amazi n'ayo mashanyarazi muri ibi bihugu byo mu kigobe. Kandi ibihugu byo mu kigobe, izi za Emirati, za Arabia Saudite, za Oman, za Bahrain, za Qatar, n'ubundi ni ibihugu byibera mu butayu. Kugira ngo abaturage babyo bakoresha amazi, bayungura ari amazi y'inyanja kubera aba yuzuye umunyu mwinshi, mu byo bita water desalination. Noneho ayo mazi bakohereza ku mapipe akaba yatunga abaturage mu mijyi itandukanye. Amerika rero yavuga ati nibeshye igakora iryo kosa, Iran izo nganda z'ibyo bihugu byo mu bigobe irazirasa. Nizirasa rero ubuzima burahagarara, dore ko no muri RGC batangiye kubwira abaturage bakomoka muri biriya bihugu byo mu kigobe bati mube mwiteguye, muzigama amazi ahagije, munacaginga amatelefoni yanyu, kuko ibigiye kuba Amerika niramuka ikoze ikosa, ati biraza kuba bibi kuri mwese mutuye ibihugu byo mu kigobe. Ati suko tubanga turabavandimwe b'Abayisilamu, ati ariko turi mu ntambara yo kwirwanaho, kandi Iran igomba gusugira igasagamba nta kindi yitayeho. Igitegerejwe ni ukumenya ngo ese Amerika koko irava mu mirya irase, ese bitinyuka? Ariko nanone ku rundi rupapuro Amerika ikaba irimo irasaba ibiganiro, ariko ibi biganiro irimo irasaba nanone ni ibiganiro bigoye, kuko ibiri ku meza y'ibiganiro ishaka ko bijyaho Iran iramutse yemeye byaba bigoye,
kuko harimo yuko Iran itakongera kugira ubugenzuzi kuri muhora wa Hormuz, harimo ko Iran yahagarika imishinga iyo ari yo yose yo gutunganya nuclear bakayivaho, ndetse n'inganda nubwo Trump avuga ko yazisenye ariko zigasenywa, kuko abanyamerika bavuga bati Iran muri abambere mufite igitoro cyiza ku isi, ati n'izo mbaraga mushakira muri nuclear muvuga mu buryo bwa gisivili, ati igitoro cyanyu uburyo ari cyiza n'urwego kiriho cyabaha izo mbaraga mushaka, ati rero icyo rwose mugomba kuzibukira imbaraga zose za nuclear. Ikindi Amerika izanamo ngo ni uko Iran igomba kureka gutunganya misile ballistic, n'izo bafite bakaziha ibihugu by'ibituranyi cyangwa ibihugu bashaka, bakavuga ngo byibuze Iran ntigomba kurenza misile cyangwa ibisasu bigera muri kilometero 1000. Nuvuga icyo ni ikintu murumva kidashoboka, kubera ko byaba bisobanuye ko n'ubundi kuva muri Iran kujya muri Israel harimo ibirometero 2000. Ibyo bisobanuye ko rero Iran bayiretse igakora ibisasu bitarenga mu birometero 1000, ni ukuvuga ngo Israel indi nshuro iramutse yiteye ntabwo Iran yazabona uburyo yitabara, kandi Iran yamaze guhemukirwa na Amerika ndetse na Israel, kandi iki kintu ntishobora kucyemera, uretse nayo n'undi uwo ari we wese ntabwo yacyemera. Kandi nubwo Iran nayo ibyo abasenguzi bavuga yifuza byajya ku meza y'ibiganiro, nabyo biragoye ko Amerika yabyubahiriza, ko niba harimo ko bagomba kuvana military bases zabo zose ziri mu kigobe hariya, ntabwo Amerika yabikora kuko Israel yasa nayo itakiriho, kandi Amerika ishaka ubugenzuzi bwa hariya uretse no kuri Iran, ahubwo no ku zindi ngufu nk'Abarusiya ndetse n'Abashinwa. Iran nanone igasaba ko iti byibuze mugomba kuzishyura ibyangijwe n'iyi ntambara ku gihugu cya Iran. Ibi byaba bisobanuye ko Amerika yaba itsinzwe, kuko utsinzwe mu ntambara nawe wishyura ikiguzi cy'ibyangijwe mu ntambara. Nanone bakavuga bati ntabwo byakunda, ntabwo rwose Iran, ntabwo Amerika yabyemera, kandi ikanavuga ko Amerika ndetse na Israel bagomba kwizeza mu buryo bufatika ko ubutaha batazongera kwishotora. Iki nacyo gisa naho kigoye, nubwo Iran ivuga ko nta biganiro ishaka. Impamvu ni uko Iran ishaka gukomeza kunaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ikiguzi cy'intambara n'amafaranga batanga muri iyi ntambara kibe cyinshi. Kuba cyinshi rero bisobanuye ko baba barimo guhungabanya ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yigeze ipanga iyi ntambara ko izamara igihe kingana gitya, kwaba rero ari ukuyishengabaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Lavrov yatangaje ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati nta kindi gihugu ziba zitayeho, ati buri gihe ati only cares about its own well-being, ati buri gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zishaka inyungu zazo no kubaha kwayo neza, ati they are no longer hiding the fact that this is for oil, ati no kuba isi yajya mu kangaratete kubera amavuta n'icyo, ati bo ntabyo bashaka, ati bo ntibabikozwa. nko kuvuga ngo nubwo intambara iramutse yamara andi mezi, ariko Amerika irashobora ko ayo mezi azarangira yanitsinzwe, Amerika yakomeza iyi ntambara. Uyu munsi nanone Iran yongeye kurasa, yarashe nanone kuri Dimona, ni ya nuclear power plant, aho rwose yasubije nko kongera mu gisebe wari wamaze gutoneka, kongera ukagikomeretsa, byongera gushimangira uburyo Iran
ibyo bayikorera byose, ibyo bayirasaho byose, yiteguye kuba yakwihorera kandi ntihagarare, kubera ko bavuze ko bafite ubushobozi bwo kuba barwaniye intambara byibuze mu gihe kingana n'amezi 6, ntituzi niba bishoboka, ariko uburyo Donald Trump avuga ko barimbuye igisirikare cyayo cyose, ibigo bya gisirikare byose babishenye, ariko nanone ndetse na biriya bimodoka missile launchers birasa ziriya misile ko nabyo babisenya ku kigero cya 70%, kandi tukabona Iran irasa ibihugu 7 kabirasira icyarimwe, tukibaza tuti ese Iran ni gatiki? Ese intambara yo izarangira ite? Ni ibintu rero byo kwitega cyane. Iran yakomeje kuryama kuri ubunigo bwa Hormuz, ku buryo ngo uretse inshuti zabo nk'Abashinwa n'Abarusiya birumvikana, Ubuhinde nabwo amato yabo bari kuyesikotinga, ariko ngo bagatanga byibuze 10% by'ibyo bikoreye, kandi umuntu wese urimo kwemererwa gukora peteroli hariya nuko arimo kuyishyura mu iyuwani ry'Abashinwa. Ibyongera rero iyi ni intambara y'ubukungu, uretse iya gisirikare Iran irimo kwirwanaho, ariko ni intambara Iran yamaze gutangiza ku bukungu bwa Leta Zunze za Amerika. Ntituzi ngo bizarangira bite, ese bizagira hehe? Ni ukwitega, tukajya tubagezaho amakuru y'ibigenda biba buri munsi ku mirongo y'urugamba. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze ati Iran is not seeking a ceasefire but a complete a lasting end to the war. Ati ntabwo Iran ishaka agahenge k'intambara, ati ahubwo ishaka ko intambara irangira burundu, Amerika igatanga garanti ko itazongera gushotora igihugu cya Iran. Ese ibi biraca mu nzira y'ibiganiro? Oya, nuko Iran yiteguye kurwana ku buryo ihombya Amerika na Israel, kandi nubwo nayo itunguka, ariko ibe homboka ku buryo n'undi munsi Leta Zunze za Amerika na Israel bitazongera gukinisha kuba byarasa kuri Iran.